2000 me name Dr. Owusu Bempah say ne kase tie no saa no tie me say niam de begu kwam na o ka no e your no personal private issue sofo bia hye nkoma o sere wade pa bo say wade man ne kom hye den emremu ba mimi na te na metuwe the year 2000 me nji papa Owusu Bempah ne say once be da me can so tender aprada me nji ne say once be da because me say e dey obefrem wo issue we obefrem me ade na wo ye no jai na wo jai a enipa bewu May 9th Accra Sports Stadium wo nipa ewu ye me na mo stadium sa match wuti protocol has and na make the secret no baby has be koko baby has for chie koko bia you see protocol e be has one did I say has for then omo dani goal no but ya ma has for pay for ya we say sa match no ye dani goal na nipa bewu na has pay for no mo nim say e be call that way and omo tia say no mo ye nyakoma de ne me so mo ye no mo ye omo ye wie won na esi ye eti say oni ba amanyosem a obetima fight say ebia o teni ne be si Ghana ne say ya to aba apai itokwesi e ma moje gu fom enipa ewu ya pa Owusu Bempah ni se bi okika ka no e na du ba bia ya na nipa ekmo sobo Owusu Bempah enra kwesi e wona asori dem wasan akasa wakasa ya na o kire se ne papa no masofo anase ne spiritual fathers ene na kasa enti fiti enan kosisi ebeto aba no ya anti MPP ya anti NDC bia e wona num a na eye futu a akọ ede ama no enti na wo mra embebo sa edin ni bim nanso papa nkofo e kire se papa kan wie no wasan abodi ni bim ebiem so wasan akire mu se yehu se ne so ate anase wo hwinhwan a mayema no haye fi se sunsum from no de nyema bi egu akwam obehwe se ne nkomhye na wahye no ebeso abasa ne okan no papa mo akwaba mejo so hima we dey answer kwa na edin komo be hye so be hye so do number beto dwe bia no be hia wa na bibi ni afi wonya number o de be fro wo so yo answer na mekasa no bet ma fa phone number afre me na echi usu bia o pa bo bet ma fa number no e wo 0550 501086 0550 501086 me da wase ohima yanko ya asam so yo Sunday kwese de twam na ya papa Reverend Owusu Bempah ebe ka nsem bia wo kire se be kakra ne be hunu na ne so ahwinhwane nyina nsa ne so betse e wo enyema bia odi gu akwam ahwese ne nkomhye a wahye no ebebem eno na amakofa nkoma ba yibisa se nyame na mo so hye enkom a wo na wo hye enkom no ne edi kan ohia se wo ye ho adwuma ana nyame ne be ye ne to so mienu so enkom hye no eya na eye wo mo na hyehye e de fise ye hu se osan be ka se ba omi ade no ono ana fato ne ho so se o ye de ma ba omi na ba be di president no wo breko a na nyame nka ahwenche nze difo yi eya na mo amutimi fa enkom hye bitu mo so mo amode enkom hye ba bonten a enye nyame na aka na yo mame da wase na memra o topic ne so okay osi ye papa Owusu Bempah say ipanyefo bi friend etonefo right thank you obetima nya phone call efi ipanyefo nchen ene nakasa me 99 kran me ye program kran na me we panyefo bi a omotimi friend fit outside the country okay ebi asofo panyefo ebi doctors ebi lawyers omo friend me ehye me kran emma me guidelines etene de okasa odibim okay ba se okasa ye won se ne so ate a ye won se odinema egu kwan mu ohonum de mefa no 50-50 okay e kire se niam de begu kwan mu ne ne we ye ga so bi dinema egu kwan mu a oye hu direction ni akwankire na the year 2000 me name Dr. Owusu Bempah say ne kase tie no saa no tie me say the year 2000 me say me bo me say me bo come ni mu pa the year 2000 ye papa kofo
bedi ade a me the year 2000 me Dr. Owusu Bempah say ne kase tie no saa no tie on sanda ebi meka ho esonson say just say enyi na eba okay what you must say enyi e kase enyi o tie ase enyi na eba ni pedua na esesa esesa ko me ni mo no na boy se fita kwa na mai okay ese boy se fita na ye den aba it enyi na ye den e na eba niam o de begu kwam na o ka no e your no personal private issue tie sofo bi a hye nkoma o sere wade pa bo se wade man kom hye den emremu na o yisu word bi o say na Dr. Owusu Bempah say na ko no na o ye mpa bo ma ba omia ba na sunsum no ye se den onjai ye wa sofo ni bi won ma party no edom akoma so se NDC eden akoma so NPP eden akoma so obi se Dr. Owusu Bempah de wo ye ne den NPP eden akoma so utwa ne ti NPP moja meba utwa ne nsa NPP moja ne beba utwa ne nan NPP moja ne beba I know the man very well Owusu Bempah minimum pa Owusu Bempah yo bi a ne yamu ye me die me ka no kre no ofra me kra na me nsuro because onim say me say video we dey obehwe ofra me nsuro me say Owusu Bempah yo bi a ne yamu ye me minimum Owusu Bempah the year 2000 papa no ne yamu ye oya adoye ba me nothing na me to we the year 2000 minimum me ji papa Owusu Bempah ne say once the da me can so tender aprada me ji ne say once the da because me say dey obefrem o issue we obefrem me say me ji ne say once the da me say me kan su a efi suro ba me nom bi me ka tender me ji ne say once the da ko me nim pa ni sam ye oya doye me na gina park so the year 2000 up to 2011 okay ana me ni tem me to kwan eti me to kwan ba bi mu no na say bebe e training wo for dan soma to SCC na me ni tem no ga baba yentem no so we fi eye sakama not oti sakama St. School echi the twin na me kan yo me say school na say St. Anthony school echi okay eti say an training wo West grammar to dan soma Sahara to SCC me ni pa na eti a on say me bia me bi so because the last time I program is now I'm say me ko so hash e ma no it ofre me oni me kasai eti me dey respect man say me olu man no I know him very well o nipa papa no nipa pa but say ba o man no asetena eni o man no kom hye ni o man no nia odi kan edi ikom hye eye hu de bond de pa dia maka me meka say bia me de menu to forma on no de bai okay na so no sofo bia di ne paebo amarade odifo bia di nema gu fom ti so no di nema gu fom a e ono ne private and enye say ono na obeka say NDC be winiti Ghana fo nyina hwe say ni obi ono be kan ebebe mu ana ebirima di ka Canada asa ono oka papa ebi mo di kan kadada na so mo di kan kan no ameye ho se ne Reverend Owusu Bempah kan ne de ya ababeji ntrene wo Ghana enu nti yesi edomani sane oso takrache ye nyina ye ni sane fi so ono ene enim no wonkomhye mu se ne nkomhye entofom efa abato ho anase amanyosem ho enu nti afie so nkomhye na o hye ye nyina ye hu se ne attack akone so pa eti se papa babo nse be ka se odi nyema bi eku akwan mu ahwe se ne nkomhye no ebebemu a odifo ana attack bi ankone so attack bia ne ho a wiase a ekọ e papa Owusu Bempah so attack ekọ bi so yo the great opambo opambo no nya attack me kan ko na kire opambo na nya attack enye Dr. Owusu Bempah opambo na Kumase John Mahama ko sra no e Kumase na lawyer apa no nyina attack ni say because say opambo wo don mo Kumase ti o capture Asante region e dey ma NDC etina lawyer apa no pese ka omu cross opambo ministry omu gu ministry no omu ye ahodu afa eto attack opambo nyae no enye bi na Owusu Bempah nyae
Owusu Bempah obi en baby opie fi oba. Obi en baby a Bempah pie fi oba. Ugo bi en mu say Bempah e APP for sofo. Okasama APP. Ena ni sem kekemu no, edu baby a na enye se be nyakopon na si o. Edu baby na say oye campaign ma APP eye egufado. Me na me kwede ho na waka. Ugo me woni audio bi wo ho. Me audio bi wo. Na no ofre me. No see adeti na maboni din Bempah. But edu baby a na papa also we mistake baby. You share the current president out here kunya so. John Dramani Mahama. And I said the former president John Dramani. O si John Mahama ni ma foot. Na se one for obu ma papa no. E di na oboy no. We video no ha. John Mahama ni ma foot. Na se umu no onye obi ama. Na na te na me ka se Owusu Bempah dia o si bui. E just me attack no. Okay. Ba me kire nsem. Say baby opie fi ya oba no. O che wo komhye mu. No be anim say obekasa ma MPP. But ade MPP aban we di ye Dr. Owusu Bempah no. Ontimi mompa ye enhye kom ma wo da. Papa, on several occasions, and I Reverend Owusu Bempah, aba bonten, aba bekase, onye NPP sofo. And near akosu ya what me asan kwa hyenkom e de akọ afa foforo no and demonstrate ye e ma yehu se no kwa onye MPP sofo ne mo nyame difo a ba bia nyame bebo nafa no e ho no beko Mini ni problem wo ho. Tie me. Oyodi fo kese. Me betu no adwuma no. Enye ma afa kwa ne no. Enye me size no no. The year 2000 na me bobo na betu Dr. Owusu Bempah wo adwuma no oyodi fo da. Okay. No odi no ho. Odi no ho. E ka so obi reti flata na pa kuno wuska. Abosan moa na pa kuno wuska. Etimi ni Dr. Owusu Bempah no su jagwa. No su jagwa. Wọ́n say me yi se me ba wo, ba me ko deep. Etimi ni mu ye. Etenye ma fe, enye me size ni nya madwuma mu. Adwuma no me betu omo. Etimi di enidie no obuo ne respect e den e ma omo. Se na se fata. Se na kwalati mi ye ma panyifo no. Sa na me ye. But se obeso o se adwuma bi e de di o man Ghana dia. Abra me wa adwuma no kuto die lalai. Asa wo chere se Reverend Owusu Bempah hye adwuma. Enya sa na me kire. Okay. Asem ka na me ka e general. Okay. E general masofo no enye Dr. Owusu Bempah asem na me ka. E general masofo no. Se obeso se adwuma to o man so a. Me na tena me ba. Go me musu me yesu sum adwuma ne bi. Okay. Na David ipanyifo wo ho. Eso yesi onno ene se obedi ade. Fa ho se me ba enura. Fa ho se me ba ene na ansa. Fa ho se me ba be 1 year ni. Fa ho. But ebia na me a me ba fresh kwa ma do makita me no. Ano de kwa chen wo a ma betu wo a wo ye Noah. Ano ye Abraham. Ebe ma dum kwa no de chen wo. Eti ni nyina de say baby a Dr. Owusu Bempah pie fi bae no. Ne hu wasem. O pie fi MPP camp ne bae. And MPP force no panyifo ne bi na mo ben no. Omo nim between omo ni ono. And it same your kind since 2016. Afa John Mama who say, "Sa se mo kan nyina enye no kure." They know say enye no kure. Enu tina sa akofo ni di pese ka omo attack no for this NDC na ene obeka sa ma NDC say John Mama be win no. Opese mo attack no. No mo gun hu fi. Etino niema ne din ba aboti ho ni ye. Insem bi a okeka mre bi atwa mu. Eye 7 years ago, 8 years ago ni. Sa insem okeka kan no. Eno ana ene ye di bonus bo. Okay. Because I know say o ye D4 dia, e so ye neutral. Was wona oman no. Oman puntuo, oman kanko, oman sikan ekita wo D4. And yes, say a pedifo be our neutralism and as a why neutral. And can Reverend Owusu Bempah one because we call our fan at the NPP, was sign about Abakandiama NDC time one. He's in their corner so that's what done so. Tres and your waka. We on demonstrators may who say what Tressa or your neutral person.
I can't be a neutral. Eh? Obi a neutral. Ghana can't be a neutral. And also be a neutral Ghana Hanuma. I'm sure I say. Former President J.J. Lawrence. Sani Pakono Oma Lawrence vote. Yeah, Pakufo. Sani Pakono Omani vote. Okay. Yeah, Pata Messi Omani vote. Mahama Omani vote. Yeah, Pakufado Omani vote. Sani Pani neutral. Neutral. Obi se minute na mitiwe. Me say say soja. If na say asema me ken say no kra me dem sa shema enhye. Say nya no kom sa shema a me ho so a raba me dem sa be shemu because ya pakufo me man vote 204 me makufo vote Atames man vote 28 John Domani man vote kufa the man vote omo nyame mo bia vote enne no wo ka say obi eso na obi kanche na say obi ewiase fo ka say duabo me na tena me so because no kra na me say me ka what must say me nya so for na betna black for some dwema num ni bio me ka no kwa na kire wo me dwema num kire wo yes sani pa na neutral benya nipa owo MPP okay MPP party ne amwa man na enkoye kwa tinkire mo MPP enyo obi oye owo NDC na NDC party na amwa Ghana akoyi enema enkoye enema se o tinkire me NDC ni sani pa no nya neutral okay the party eda na koma so eti asofo bebe wonu ma omo parties eda na koma so MPP eda na koma so NDC wo eda na koma so eti ono ati mi so be Bempah say me person me party na power te say yenu say ye neutral no yenu na ye genuine me kan ko na kire me fancy o okay enye say me suro bia na me kan yenu na ye genuine ye fa ye fu nanti o I said before the video we fu nanti nanti papa yen hwe ni say afa ye hwe ensem a Reverend Owusu Bempah e kan ye wo kire se ye mampani be de che Dr. Muhammadu Bawumi a wo pre say yen to no so abe eduru bi a ono afato ne ho so se obeye nnwoma bi e wo sunsun fam ama watimi ababedi akonwa no senia o hwehwe no na wo ya eduru baabi no e na eba se impenifo ne kasa e che ne se onyan na ye mampani be de che no wo mo mpe no etimi duru brebi e wo adifo adwuma mu ye se ebedu be kasa okay nyame nka ahwe nkyere na yan pese e ka bibi che nyame ye yawo ipaebo bi wo ho a o stress ai pa ba fe rade che ye the force na eje sai nhyira no na sai nhyira no sa paebo no so ye nkyere e wa so dem okay normally asofo na edifo ye nipa ho adwuma ye nyakopon nam simi e wo asase wo so man erade no ye na ye wo paebo bi wo no ma ye timi the force yes a paebo no etimi ne magu kwan mu se erade se na ti bia se erade timi gidi pa no okay eti na se obi eyale na nipa ko no so wo kwapo na aka no as yale na ato nipa no wo obi fo no ko ho se we de we awie ana yo yale ni bi wonu ma ye to ma wa sunsumu no eye emefo yale okay ebia ya danu aponche ana odwan eti obi fo be we ni bia betes dabi nipa we no omo dan na ponchi mkoto aponchi ni bi mra kala se mra ese otimi ye pipe by force not me ju craft be e wo what does it no the aboa e dani owuo no e fi so because ye dan no sa aboa no e say otimi ye the pipe fe ne magu fo ma dani aboa no e ko so sumo fa je wo kra no e fa mra oni pedua mu because o kra no e fi mu obo ne ka fi ni mu ne ka de nam ho ba eni ni pedua ni mu eti ni pedua ni ti wonu ma wa ha ro da ho onum se be ka ko di enye yibio ba se odifo bi beno wani pa otimi ye pa ba otimi twi kra ne be ro mu by force at once by force eti ye wo pa ba ye force so esre wade e me wade sa 2 million de e maye papa example ya wo dia men eye ne wo bi yare na wo gini pa no enkwa wo gini kra e de asi ho eno no mutimi ye ne force e ma mutimi gini pa na kra e de ba ye nhwa manyosem abato eno no difo betimi aka say okay me pese ni pass mesi ne fa enti niame de niame egu from by force a hye nyame say niame me pe no
onye mami ana Yawo sa paabo no wo ho se na wo ka no e na sa paabo no so no a wo kire no odi fu beti ne magu fom okay odi gu fom so a Nyankopon be ya kire se ade na wo ye no jai na wan jai a moja be gu fom ade na wo ye no Nyankopon be ka kire se ade na wo ye no jai na wan jai a enipa be wu okay ma me mo example May 9th Accra Sports Stadium won ni pe wu ye me na mo stadium sa match wuti kotokoni house example bi ni mo no kotokoni house and na me ka the secret no baby be a house of folk ebe na tie fe bia na yesi kotoko be house of folk one day asate kotoko wo ba sa house of folk one day it baby house be koko baby house for chie koko bia yesi kotoko ebe she house one the next house for there omo dani go no and go na so house for ebe dani ama kotoko ebe 2-1 but ya ma house for 24 hours say sa match no ye dani go na nipa bewu ye ka kire house folk say munu kotoko match no kotoko be she be 1 but some person ye dani match go no e ma kotoko dia ebe 2-1 kotoko for go the first step ebe ba eno ne Nyankopon hye say ebe ba sa wan go no ebe ba ebe wie a papa se ye nteni nipa sa no enteni dia moje be gu fom okay na husband for no mo nim say ebe call that way ana mo tia se no mo ye Nyankopon de ne me so mo ye no mo ye o mo ye wie o na esi ye ne kwaje o mo me was stadium tamo osakufo agi pass no e wo midfield edima don mote wo torchlight no before na don mote no wa ye off but no atra center line it before kukufo be gi ball no na bote be ra heart for yard no okay it before kukufo lay ball to ma don mote no but lay ball no ma Ishmael no na ye go you see outside na you outside complete go but na ya dia ya hihia to susum say npa be wu twa nipa ewu ye eti say odi ba amanyosem a obetima fight say ebia o tani this you di for what bin this you be what Bempah o be what Bempah ye dia obetani kwa no enya ize sa because say wo bin na say wo tani a obi so abin ono so tani say e ko different party so okay eti ede na ebesi o Ghana ni say ya to aba apai itokwesi e ma moje gu fom enipa ewu enipa ewu yenda me say e di for na mo je NDC no omo ho odin e di for na je people so omo ho odin eti sunsumu no apai eti say itokwesi o my Ghana na nipa ewu na moje gu fom na ya papa sa wo ka ne say dia na enkom hyedodo na eba abonten no ye beji atum se mo adifu mu amotimi hyehyɛ mo nkom hye e de ba enye ne nyina ne firi nyame ana kom sha efi Awurade ene wo kom sha nipa na do ni party ene wo kama ni party obi wo no ma o ye NDC ni o kama ni party obi so wo ye APP ni o kama ni party ene wo yi ni o ye neutral a ono sa neutral person no wakama we abesinko abem wakama we abesinko abem wakama tise mi nante na metu we ne bia me kama asemi di me as example ko me fo bi ko example me Dr. Baomia obeba power obeyi ni ti no nante na me hu ekan we go no bia ni me say wo waka ya we somebody we na ka chode da no bia ni me say ala cash na eba am say no ba we beba enso no enu achi no na no nya ma platform we so ye omoko emulation no ono boka ni Japan eyi ni ti me ka kire o boss me say o boss me ka jo mo say kan Japan delegate from efa to minimum okay me ka mo so di for jai o ya ndi sim say de bi nya sa o na me yandi si ni a de na metimi kama Dr. Baomia e ma no unity ama timi kan running mate na ni dia ba bonti a e before ato na mato apo pa ne so onje e professor opoku nyina ba me ka cho say se na mo hu touch light na e bright no enye sa light no na Nyankopon hihia to wo delegate for no o mo fa to mini ma ona boka Japan okay ba to mini ba ko di Baomia sem ko me nim say Baomia ba oba ne de me hu sunsun say nyame na yi che me say Baomia obeba na ka Baomia ko fa professor opoku nyina as a running mate ene ka NDC for ko mo di gale boto 100 times ko enye da okay ka enye da
Come share go from near Quanchre Bayina. Me say, what about me? I said, I'm not who ya. Me share who call Remo Radio 9th of April, which is 2021. I'm share who call Remo Radio. Abem, Papa Naba. On the 5th of Wednesday, 2022. Maka say, about me about a pastor as a running mate, which is Professor Opokunyano. Now, Papa na me who no, say Dr. Bawumia, the vision in so for eti me dina kwenye Dr. Owusu Bempah ana me dina kwenye Opambo ana me dina kwenye Dr. William me dina kwenye Mensa Utabe me dina kwenye Reverend Bofo ana me dina kwenye Obini ana me dina kwenye Kum Chacha eti nese ma asem no e bola Anko bia na so commission be mu ka omo di papa na chi na ka papa no agitu mu a ka papa no be fa Christopher nyina na ka ba mesa fa Muslim fo nyina ka NDC fo ka let's wake up ka sena yes about the be say NDC be wini no ka enye da ba now no atene no akodi NDC fo sin eti ya pa Owusu Bempah ni se bi okika ka no ene du ba bia na ne pe ekmo subo we go see no wa be kasa wa ba bonta be kasa ba hu se na Ghana fo nyina ye se papa be kasa na ba o che o kwemu o che sa tema bai no na ye close a week before NDC for invite asofo e no babo ti eno po no day NDC for invite no that day no e no kasa say papa na kuma penti ya we tum na man back